isi ni amabanga koko. Igihe cyose ibintu byose bishobora guhinduka bitewe n'icyo wahisemo. Ngo barazi gusenya amazu, bagasenya amazu ngo aha ni mu kajagari, ngo Barnyahe ngo ni akajagari. Ubu hari akajagari karushije aka ngaka muri Kenya? Abantu babaye bate? Ubu se kana ibi ni iki? Ibi si akajagari? Hari igihe bizasobanuka byose. Icyo nzi cyo bizasobanuka tu. Ukuntu barajya bagurisha Abanyarwanda bakagurisha ibyabo byose, bakagira ngo ntibizarangira. Ni impamo bizarangira. Mundebere nawe. Mundebere. Akajagari, akajagari, akajagari. Wa hantu mpagaze hatuye abantu bangana iki? Urebe no hakurya. Kugira ubuyobozi bubi gusa, barangiza ngo barayobora. Bayobora ibiki? Ngaho rero bakunzi ba David TV.